Om Swastiastu. Alit-alit ibu sareng sami, sapunapi gatre ring rahinane mangkin, dumugi sami pada becik. Kecunduk malih sareng ibu ring pepelajahan basa Bali. Ring rahinane mangkin, iraga pacang nglanturin pepelajahan indik tata cara nguacen wacana basa Bali sane patut. Ibu Aptiang majeng ring alit-alit sareng sami mirengang ibu nguacan wacana puniki tur nguratiang wacanane puniki santukan usan nguacan wacana puniki wenten pitaken sane patut kecawis indik wacana puniki. Melajah melebengan manuke pakruyuk kedise nguci ciri galang kangin. Luh putri magebras bangun lantas ke paon. Di paon, memene suba ngawit megarapan. Ia dot pesan melajah ngelebengin jukut, B. Teken sekancan dedaran. Goh nasi apa gai mimi? Luh putri mecempleng. Yeh iluh, meme ngai jukut kangkung ngisi utik-utik, bepindang teken tahu tempe. Kangguang acukupan dogen, nanging ketekane genep tur seger. Biu ane alape teken ibapa dipi, anggon pangenep, apang manut bacakan 4 sehat. Memene nyaurin. Urukin je tiang me, tiang dot pesan bisa melebengan. Beh, melah pesan kena ceninge, yen kito, melah jukute kencanin. Loh, petikin malu kangkunge, yen suba pragat, laut umbah barang utik-utike apang kedas. Lantas gaenang base. Memene ngurukin. Suba suut ngencanin lakar jukute, mare kencanin bene. Memene nglanturang. Luh putri ngawit melajah melebengan. Kangkunge suba telah kapetikin, lantas umbahe barang utik-utike. Ia mata tegar ngai base. Bawang, kesuna, teken tabiane kete. Kaimbuhin uyah teken sere, pinake basan jukut. Ngelantur, buin masanin pindang bahan basa tomat. Suba jangkep reragiane, basan jukute gorenge. Suba makiken lebeng kangkung teken utik-utike kepulang, kaimbuhin yeh abedik. Ajahan jukute suba lebeng. Ngelantur, ngelebengin tahu teken tempene. Kagohin basa kasuna cekuh apang nyangluh. Pindangi basanina basa tomat, kekaput ban don lantas nyah-nyahe. Loh, tegarang tinggalin nasine di meji kome. Yen suba ias, adukin apang rata lebengni. Laut, buen tekepin apang kanti lepah. Memene ngajahin. Suba pada lebeng dedarane kasagiang. Nasi, jukut, bepindang, tahu teken tempene suba pada mawadah kasagiang dhuwur mejane. Maimboh biu aijas. Lega atine Luh putri man melajah malebengan. Inggih, mangkin nglanturang nyawis pitaken indik wacana melajah malebengan sane sampun kawacen. Puniki wenten dase pitaken sane kaping pertama, melajah apa ane do tange teken Luh putri. Nggih, patut pisan. Melajah ane do tange teken Luh putri, melajah melebengan. Pitaken sane kaping kalih, tegarang sambatang goh nasi apa ane sedek lebengina teken Luh putri. Goh nasi punika sekadi jukut kangkung misi utik-utik, bepindang teken tahu lan tempe. Selanturnyane, pitaken sane kaping 3, apa dogen basan jukute. Basan jukut puniki, basan jukut kangkung misi utik-utik punika, basannyane
bawang, kesuna teken tabir, sanekete, kaimbuhin uyah teken sere. Inggih lanturang pitaken kaping 4, pindange isinina basa apa? Pindange puniki, pindange puniki keisinin basa tomat. Sane kaping 5, pitaken kaping 5, enyen ane ngurukin luh putri melebengan. Ane ngurukin luh putri malebengan, inggih punika wantah memen luh putrine. Kita akan sane kaping 6, apang kengken tempene isinina basa kesuna cekup. Apang, inggih, apang nyangluh rasane. Pitaken sane kaping 7, perabot apa ane anggone ngelebengin nasi. Perabot ane kaanggen ngelebengin nasi oleh luh putri inggih punika perabot magicom. Selanjutnya pitaken kaping kutus, woh-wohan apa ane anggone ngimbuhin apang jangkep ketekan 4 sehate. Woh-wohan punika inggih punika woh-wohan biu aijas. Biu punika ring bahasa Indonesia pisang. Di kemawinan keanggen nyangkepin 4 sehate. Pitaken selanjutnya pitaken kaping sia. Apang kengken nasine ane mare ias keadukin. Nah, apang nasine keadukin, apang rate lebengne laut buin tekepin apang kanti lepah. Pitaken sane kaping 4, pitaken kaping dasa. Apa awanan atin luh putrine lege? Atin luh putrine lege santukan luh putri man melajah melebengan sareng memene. Puni kemawinan atin luh putrine lege. Inggih lantur malih ring kosa basa Bali. Puniki wenten makudang-kudang kruna ring basa Bali, sareng tegesnane mangda alit-alit sareng sami uning tur waget antuk kosa basa Bali. Kruna sane pertama, galang kangin. Galang kangin punika mateges ngedas lemah utawi semengan. Sane kaping kalih wenten kruna magebras. Uning napi nike magebras? Magebras meduwe teges enggal-enggal bangun. Sane kaping 3 wenten megarapan. Megarapan nike tegesnyane megae. Sane kaping 4 wenten kruna sekancan. Napi nike sekancan? Sekancan punika artinyane saluiring. Kruna sane kaping 4 kruna sekancan. Kruna sekancan puniki mearti saluiring. Kruna sane kaping 5 kencanin. Uning napi nike kencanin? Kencanin punika artinyane olah. Olah. Selanjutnya kruna kaping 6 petikin utawi petik. Petik puniki mearti getep. Petikin kangkunge, getep kangkunge. Sane kaping 7 reragian. Reragian puniki mearti reracikan. Selanjutnya kruna kaping kutus, kruna utik-utik. Utik-utik puniki jukut utawi sayur. Inggih punika kecambah. Sane kaping sia kruna ias. Ias punika makikeun lebeng. Ias punika makikeun lebeng. Sane kaping 4 kruna lepah. Kruna lepah puniki
Medue arti lebeng melah. Punika mawinan nasine kanthi lepah. Lepah punika lebeng melah. Alit-alit sareng sami sanemangken lan turang pepelajahane indik kruna dwilingga lan turang. Sedurungyane sampunke alit-alit uning napi nika kruna dwilingga. Inggih Ibu telah tarang. Kruna dwilingga inggih punika kruna lingga utawi kata dasar sane kekaping kalihang atau kata ulang. Kata yang diulang, kata dasar yang diulang. Wenten wangun-wangun kruna dwilingga puniki sekadi sane pertama kruna dwiwesana lingga. Inggih punika kruna lingga sane kecape diuri kekaping kalihang tur kadulurin antuk pengater pa. Kata awalan pa. Contohnyane sekadi pa cebur-bur, pa ketel-tel, pa kecos-cos. Lanturang kruna lingga, kruna dwilingga selanturnyane kruna dwi purwa. Kruna dwi purwa lingga inggih punika kruna lingga sane kecape ring arep kakaping kalihang tur kecape megentos dados swara e. Contohnyane sekadi bebotoh sesate tetujon. Wangun sane kaping 3 inggih punika kruna dwi binalingga eka sruti utawi kawastanen kruna satma. Kruna satma puniki inggih punika angkepang duang kruna sane melenan nanging medue arti abesik. Nggih. Wenten soroh-soroh kruna satma sane pertama kruna satma sepadan inggih punika wenten kalih malih kruna satma nungkalik. Sane pertama kruna satma nungkalik contohnyane sekadi meme bapa luh muani tegeh endep. Kruna satma nungkalik puniki kruna sane berlawanan. Selanturnyane kruna satma sepadan sane kaping kalih kruna satma ngerasang arti. Contohnyane sekadi peteng dedet, kembang lem-lem, selem denges. Mewali malih kruna satma sane kaping kalih kruna satma tan sepadan. Contohnyane sekadi biu kayu, tieng gading, gedang renteng, miwah sane lianan. Inggih alit-alit sareng sami wantah sapunika pepelajaran iraga ring rahinane mangkin. Dumugi napi sane sampun iraga pepelajahin prasida karesepang. Ibu Aptiang majeng ring alit-alit sareng sami melajah malih ring jero suang-suang indik napi sane sampun iraga pepelajahin ring rahinane mangkin mangde alit-alit sayan waget ring basa Bali. Inggih wantah sapunika sane prasida aturang ibu yening wenten iwang Ibu Nunas gengrena pengampura pinaka panguntat atur ngiring puputang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.